Porodica Milana Selakovića, izbeglice iz Banije, jedna je od onih koja je posle dugi niz godina lutanja, seljenja i podstanarskog života konačno našla sigurnost, bar kad je smeštaj u pitanju. Tačno pre 2 godine, ključevi 12 stanova uručeni su porodicama sličnih sudbina, a svi zajedno rešili su da svake godine taj datum i obeleže. Slavimo je to neki naš dvogodišnji status život ovde, 2 godine kako smo ušli ovde u ove objekte i tako dogovorili smo se malo i s ovim našima iz centra dole za socijalni rad da se to obilježi. Objektom čiji je vlasnik grad Šabac upravlja Centar za socijalni rad koji je i odgovoran za njegovo namensko korišćenje. Jedna od usluga jeste i socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima. Pre 2 godine useljeno je 12 porodica u objekat koji je ovde izgrađen. Od tada oni su i dalje korisnici socijalnog stanovanja. Danas smo se malo okupili da prisustvujemo njihovoj svečanosti, da im poželimo sve najbolje. Pored Gradskog centra za socijalni rad, 37 korisnika objekta socijalnog stanovanja može da računa i na pomoć onih čija je misija da se materijalno ugroženim kategorijama nađu uvek pri ruci, poput Fonda Humano srce Šapca. Fondacija Humano srce Šapca će uvek dijeliti sudbinu svog naroda, jer svakog zaboravljenog čoveka zaboravljamo deo sebe, jer mi činimo čovečanstvo. Skromna svečanost, ali od srca, poručuju naši domaćini i stanovnici objekta, sa željom da se ovako, pa makar i jednom godišnje, sastaju u zdravlju i sa lepim povodima.